ka Joko Perkiti, kita gak cumpa-cumpa. Ngelona sebagai hasil, beren belum tokar. Anta tuh itu dulu lah. Pertama gitar, nasi Joko. Purni nunam leme. Gentayangan itu dulu lah. Dona iya. Agak lah soro ampule bitu kang ampule bitu kang. Amal soro boko. Wih, bertonan tuh dulu lah. Dona iya. Taja ka ampule bitu kang. Awal taja ngantu Mending pas lama leku. Ma, antu. Ampule bitu kang. Amal lari, bertanya hantu. Wih, dalam saudara. Wih, Dona magang. Cari tanpa aja malah lungan tuna dulu lah. Aja nama sobu ampule bitu kang. Gitu ko. Wih, depu tuna dulu lah. Panis sekak mas sobu. Sona ampule bitu kang. Pakade masu. Ores kutu bagaimu. Hei dulu lah, amalkan tayangan. Nama ngatin no. Amase ampule bitu kang. Masuk kak mate. Nah depu mate. Hei dulu lah, negeri humu mate. Nah guru kununi jawab kenapa lemme. Hahaha. Joko lompuno kak. Kurde metondi mondi. Magul nasi Joko, matin gere, kurunnya lemme. Hei mondi petam poleng. Perlu misa cedek. Nabale-bale ku Joko. Jadi rugi tuh aja Joko. Pak den bonyo kok. Det nunu kok. Udah berbeli tongkat Joko. Hei mondi. Ternyami ko nabale-bale Joko. Iya nabale-bale to. Kau naseng bagi hasil mendigacung pala tu makoko. Matu beli. Jadi sapa Joko. Jadi ko sapai pagaji bana. Ya Joko sapai. Ya hum punoi. Hah, duit itu apa gaji ko? Buat dong kak matu. Cukup na Joko pada dong kak. Matu. Masalah masalah sini logo, seruntu ni rambo nai. Selama mi rindo logo seruntu ni rambo nai bonde some. Ama pesak rindo logo bonde some. Baje bawa pesang si bawa kalau kopau. Pak Sirito kisah di masuk mega. Agak tahu si tak pesang ini dirita. Iya bonde some baka bawa. Kalau sedang masuk itu Pak gila. Ini dirita deh itu betina lo ke seruntu ambonai. Pak Indolo ko jokrita. Itu elo seruntu ambonai bonde some Pak di tulisnya kerja ambonai. Anak dia misalnya rita, anak pedarne nambo no. Bisa tuh rambo sabte ambonai bonde some. Iya Rita, po nambo dale. Iya matu pada sepuluh kalu pro bonde some. Iya Rita, iya matu sekalu kalu. Ambonai yang kita ladaku. Rita tenindok logi ro. Indo logo bonde some tadi kada ni tarik dengan jenis setengah. To betul tenindok logo. Lo inasa mas luwe siruntu ambonai. Nau jangan kita roh he. Kalau kelelung indo logo bonde some masih sedihnya waktu cakap lari-lari dia malah macam lelungi. Jadi ya wace. Minta ladek kayak aku tuh jengangnya. Iya lo nak ya bonde some. Satu tuh kiri tafa noko apa kita jengangnya. Hei, mana kata jangan beda? Kamu tuh jangan mau beda tuh. Paloi mah ganteng. Betul ke? Betul. Bro. Lupa kan sedih. Mana kata jangan kalau malupu? Nata jangan ada nama lupu baro. Kamu tuh jangan melupu tuh bro.
Toka mandre bro, toka mandre. Aku lo mandre bro. Buka batu, buka batu, buka batu, buka batu. Tanya buka batu bro, tanya buka batu. Bejete nyong, arung ke gola celana bro. Bro, bejete nyong bro, bejete nyong. Bejete nyong bro. Bro, kita kau bro. Bejete nyong majabi bejete nyong. Bejete asu na bro, bejete asu na bro, bejete asu na bro. Bro no. Anu bro, anu. Nyonya bro, nyonya bro, nyonya. Pentola bro. Nyonya bro, nyonya. Astagfirullah, bestiku. Skuning. Beja. Burusa. Tunggu. Beja. Sawa. Bro. Niki bro. Diseng bro. Agar kesuai ke bestiku berapa aja jangan. Ambo naik anggota kulade. Tuh malah. Bro, kasih bro. Kenapa ki model ini dulu gon ya angkat gitu ya. Bro. Bum. Tot. Bro. Sulam sinana. Kagalik pasan bro. Peluka bro. Peluna. Mati katu bro. De. Jauh kami tekin dulu kalau lebih ku mede. Belerako. Untuk ketin dulu kalau kami. Bro. Pulang, mede. Biar aja. Tuh jangan. Buka. Togila. Oh, oke. Kesana. Jelas. Ada di bangku. Mata dari bagian Joko. Wajar ini bang. Wajar kau di belakang sana. Papa maupun Raya. Hai. Ini kenang gue dulu lah. Hai. Sudah penyimpan ya kamu berdiri. Gor naman di. Ikut gor dulu lah. Payah kerja sama ku. Iksa mau menggelau mah. Par sama na ciribel. Joko. Kau Joko masuk. Tuntuk balamu. Macam apa ketu? Cek ke polisi. Joko sa kamu di. Kere kasan di. Oh Bivi. Joko. Aja nama sama Coko. Lagi nama sama ngiti ko di dangkelingai. Iku na pala Rai. Ikut na dulu lah patah bulu nih. Tinro ka Joko. Pada tagamate. Dan Tinro Joko. Par kerja mana? DPD di 3 mata. Tapo gua Tinro. Kau ada yang menesu Joko mundi. Iku tuh berdiri. Menekia long pediri. Ko yang pediri bawa ka tu. Kadule meo ko. Ukte magempu. Iku saya mau bi Joko Kayak cuana sedih. Apa mulai sedih main musikku. Joko tingkir. Hei magai mana ke jauh kum sapa. Suruh kamu su Joko mure. Pakai nesu. Ya tetap malah berdiri. Aja apa ketu dulu lah. Sabar ko. Tak pare nama ihe memang selalu nak kalau pendiri. Bisa mepota mure. Nebel-nebel ka. Ya mure. Nggak dong kak. Digaur sa aku kuto. Digajo kalau kemerantau. Aja tak subuh to masalah mure. Pak, nanti kita polisi. Bah, cocok itu dulu lah. Di sunang be. Dah digajo ko nyehe awal sobu Joko. Nak bara lu sobu. Atau dulu lah tama ki. Kami gelar di sekitar mure. Betul. Tak pani lo tama bolak dewe menembe. Atau madani mundi. Aku ditaje. Nanti tuh kini tang mure. Atau Desi, jam itu leta, angkat itu jangan. Hah? Tinggal itu jangan. Kau di kampung ya? Nen apa kapus lu wes? Mito katuk itu jangan nge. Ale na mobil yo, indo lo, gue merepo.
Ama to betul kan nendo logo janda to ni. Na janga si tipele na. De na nama ko nya kampung Pama koko gre. We benda seme mudah-mudahan den loko to jangan ngibolaku paya pun ka na plus sumangga to jangan. Kasih di bro, abi no bro. Kasu bro. Mati ka tuh bro. De bro. Oh, We benda seme jangan ngelaba apa tu gila Peko gitu cerita mo desi desa bisa pahangi. Imo ya bondo seme kumasela ka dapat tujuh cerita aku. Ato le sa desi ya kamali sa jangan Ato beli sini. bro. Hotel minta 5 bro. Lepaki. Matu bro. Matang ini. Tagli. Tani ko bro, lolo tagli De. Hampir bro. Abia ni wis sewu bro. Gara-garai. Terima tanang. Perlu betul manu kur baru ya sa. Anu lupa sedih. Ya apa bro, tak tutu nih. No di bro. Jangan asal di bro. Matu bro. Mole. Nyen. Mole. Tanah tosi pali masenga egana cerita ilolonga kota itu boleh diseleh di sana di waktunya Tama aja. Buka cari pamak tenang janda. Assalamualaikum, Mama Haji cantik. Apa kabar? Nareko baca sangat dia uruntuk di atas alammu. Waalaikumsalam. Gua mau gombal sikit tak mondi. Maka dia sikap macam cantik kasih tu mbak mu ketu. Nah dari dulu memang mbak. Mama Haji mu cantik anjay. Mama Haji. Mai taman nama kena he. Mai. Kasih tu lawan anak-anak ye dari kalau belum he. Yeah. Mama Haji, oka mak tanah. Untuk mindar liku. Ite ke dari limu maku tenang. Namu putus nih gere makanan mede i. Mama Haji, dan aku putus. Ada masalah kak. Itu na seleku. Apa ngetriku nih? Mengerangi. Degatin rok Mama Haji. Alin tutu bawa ngerang. Terbayang-bayang di mata. Jangan mau ngerangnya di Madinah. Jandamu. Angkana na runtuh pada mau iko. Masuk tuh Mama Haji. Odi kami nur racun. Ay telinga ko na jami do racu. Na mega makun relenge. Janira mo puji Pak Janda mo to. Tapi ya Mama Haji, aku puji janda. Oh sabar ako balena. Sabar ako. Sapar kaple janda Mama Haji. Diberdegaga nana, peduli matungka. Maka ko na ay maresa ni tadi sapa janda dari gaga na. Pasti kemana nga anak ni janda. Magana ba Mama Haji? No janda digaga na anong puji. Terus mga muna. Ang kamatut matu dali mo wa. Janda di gaga na muruntu.
Kona rapito ni hawat tu nakatona tu. Ada pengen di Mama Haji. Oh kali duduk mau biar pedih itu. Pedi mo na mabiyaw na. Diyan mabiyaw to siya lemu. Iya Haji. Assalamualaikum. Beli. Waalaikumsalam, mau beli apa kak? Beli kamu keceplosan. Beli obat, Dek. Mau beli obat apa kak? Obat yang ada gambar tikusnya, Dek. Bukan obat namanya itu kak, tapi racun tikus. Enggak apa-apa, Dek. Itu obatku kalau lagi sakit hati. Bisa juga kakak sakit hati. Bisa tuh. Hati manusia bukan hati manu. Nggak jelas banget sih. Ambil sudah cepat, Dek. Enggak usah basa-basi. Sudah begini kakak. Bukan begini, Dek. Tapi begini. Astagfirullah. Katanya bro, Eh, jangan deh, jangan nih. Eh, lalungi bro, lalungi. Lalungi bro. Kenapa tante logo begitu? Kayak orang gila tapi kayak stres. Tanya peti cade, tanya peti cade, tanya peti cade. Liwat tunggu peti, liwat tunggu peti, liwat tunggu peti. Akil aku bro. Begini nasi jadi tojangan. Ten. Ede angka di kawan. Dari na logo. Ini lu kabur. Kalale nga pa kita nambo. Si bawa pembean nak apa na. Lagu bro. Ay. Lo kalau jero kumala pro padis. Ketohin karo padis. Maka jelo lo pedang. Halo sayang. Pedangnya Mama di. Kau kata ke lamar ku baca. Iya, engkau sungguh-sungguh aku puru timbang. 77 tong. Iya. Ya, oke nih boleh sayang. Oke, sayang. Ay, puso ka. Maga ki. Puso ka lang padis ta. Kalau pedaki padis ta. Agar oh. Si Runto ka dan Riano ko rodo. Indolo ko si Bapona. Magin dolo ko si Bapo na. Makalala na sa diwito kidona. Ano ka makalalay ki doon na mga memang iya. Mapa kita aga he, mapa ko he. Wih. Ato ka tumang kalini ya. Mana ka mapik. Iya. Dia penapik ya. Baha mapa ko he. Si Bato apa pona? Ay. Dia tuh kena mulai jangan. Ay, mana ka? Kamu kalalay nito na indolo din. Kenapa ko no? Iya. Katuta na danti-danti ko he. Apo na katanas tongko. Ay lori dia kena ya. Dia bisa ngi hadapi itong mapagpamudali na. Na hindi mi tu wadi pa warga ata. Ay, dia usanggo ya. Dia usanggo. Gini pala. Dia usanggo ko masalah pekerja. Kecuali kung katalo leche atau manu long kapole. Ya bisa semua. Tapi kalau mapakeroy, ay, angkat tangan kaya. Ya dia usanggo ya. Ay, mana ka lari pada sa? Gini po sa lari ang lupa desa. Hi! Rok di pada sa rin ro. Nasili ka ti ro pada sa ro. Asal lembi pada isan kana baca-baca ana sampai jadi sisa lunak. Iya, betul to. Ini to kalari. Alhamdulillah. Tako dia tunita ka Jimina. Terus nebur ka macam. Ya silon surmur su indo logo si Bapona. Penyurus aku ya. Aman nih kau.
si baul pa. Bantu. Pingin dok logo ir besti, makalalit tak dona. Ugitin do logo besti. Mana ko maparti ka daw na? Melasa kapang. Mula may magkapang may malasa. Besti, papar tak jangan dok logo besti. Iya, kalau may magila. Tikkan ni bro. Oke. Lari kita baul pa. Pada sahih kan pasar di aku bola anak. Agak tuh kalau lu pure. Tapi kalau pamalang Agak lo tala kalau kamu re. jangan dulu buka desa. Hah? Namun ini jangan dolo kok. Pantas ada yang ke Jimina padaka makada. Maklale ni kedonin dolo go. Peko cerita na tapa namun jangan ngain dolo go. Mure. Rambon naik, na jangan palmas sudah jadi. Maka memang inang kada najaji masalah wesi. Selesai lah. Padam-padam pagkakapaya mo ko masalah to jangan di. Pas dangka na lagi ama ko kue. Sama ko to na sindi lo jangan. Jadi ko masalah to jangan. Aja aneh atau kada? Kegiatan masih di desa. Kita telok bantu iba kampung iba desa. Dito ya lopa di manci di desa. Tak lumayan tuh gajin na. Desa tiga guna pun atai di desa nggak paham gede. Adekin ya, ini macam ini mede. Iba desa itu kita telok bantu ke kampung ini boleh wajib tinggal Maju. Allahu Akbar.